subscribe my channel. داستان دل سوچو کے قصہ بندوں کے ڈھونڈم ندی زمینہ ہر سان و تیر چوکے شیردات گن مندیرن چمان سوریامن گوگا سگوان کرتا دے دل نزوریامن شیردات شیجیانا بازین و تیغمانا باندگا مندرو کے اے دل ممبا صبر کو دونچ نبیت شمن منجیڑتا گدردان ہر مرد منی دشمن چارو چکی مندیستا ظالم تی چمانا باور پجام دل کو روگین تی گپانا منگی شپانی نیما آگات سو بیٹھیما روچا منچو گنو کا دیگر چوبن گرو کا ہر شام چمے شرائن غریبام چو عشقرائن استار منی گوان موسم شمن جتا کردگ شدشا نصیبا اندگ نئے قریبا تانا چمے وساؤں دردان مجلساؤں چو پرشت چو غریبا آنا دن چو غریبا دردان تام روستا خوشی چمینا دوستا روچا چو اجنبیا گرین گو بے وسیع دنیا پا مطلب آئیں گو من سلام دعائیں لاکے رمن پسند کو آئی زمین چند کو رشتے منارتانا برباد بوتن شمیاما من آئی را دلادا آئی منا یلادا چاچا رگا مرائے مرتن پا بے وپائے نی پل زندگی سوت نونم نزوری نامون آئی منا ربیان کو دلا منا بدال کو اے دل می بے وسیع سر پد نبو پچھیا ریتن منائی دیما چونین تمنا غمیدہ اللہ انام سیل کن تو ظالمی اویل کن جوشین مدے ستمنا دنیا وات پچھمنا گفان منی اثر نے آظالمہ خبر نے کب تن من بیدگارا شتن شو شسارا آہم شدار وامو اشتیم نگل کنانو دل پشت شا زندگیا دیستن من مطلبیا دفتے دستار غیرے سوت زندگا یک میرے اسطاتن من شمودا دل پشت منی امودا واپس نزو دلا من گو خالی سینگا من بوتن شا زندہ بیزار دنیا ویندگان چار بازنا گوشی گنو کے چرسی شراب ورو کے ارے وڑنا بد گشانن آہم پسد گشانن دشمن نی بے سابن کوس واپ من عذابن لنڈش کا رنگ زردن چمکورن دل پدردن یک یا کمودر چانن ظالم گوتی غمانن بالاد منی دو کپبو سینگ منی ٹپ ٹپ بو روشی نلنگ کانا کاشی منا خنانا لیر چند زمینا گلم مکن تو نانا چمان دا گدنی تیزا
لے لی پا خودکشیا دشمن بنی خوشالن اے دشمنان چالن دستان برز کردن گو اللہ منرز کردن صبری بدے دلارا دعوت بکش منارا مجبور مکن پکاسا محتاج مکن پلاسا اے رب منی کمک بے انصاف تو اکبر اے رب کی کش دیتا یوسف شاہ چیتا جوڑ کرت با یارا نمرود یا چشارا داؤد امتیانا یونس پاس غانا تو اما خدا کچھ بندگے بنائے چار قومیا ذریعہ آمت لبے سریا چونے ندم سزانا آچیتا ورنہ نی دشمنان خدا جن آرا بنا ونیرن دل سرد شے جیانا ٹیم پاسے منتانا من ایوتی نصیبا ان دین چنا امیدا میرے یکس سیرا کشتن مثال شیر